Menteri Sarkar ubah Hamlet Son Dokling hakasi thok ding jongkata yo ulabu yu maunong rem jongkat nat Public Works Department banchna bat penbahaya atli ki surok hakas nong lau sotun kuntop ikinala Yau ni maunong rem labu aha Community Hall Block 2 hakajing dan kat Chief Engineer NHPWD Roads UGK Marak urang ba asnong kalau sotun ubah H renja bat kiwe-kiwe kinong ilam snong. Kini ki surok ki kentop ia ke jing snapan bahaya ke surok bat ia kanala ha blok 2 bat kawai pat ke de jing snai ke surok ke bapenia so na ke surok ba sha jasai lau sotun blok 5 marjan bat kalum jing tap na simila ke clear liang jonga berlum bat di officer singi ba khamrai brong pe kiri kam te kam long bat sule kumni marbat na saksnong ke kam ya surok ba ta ba yaki jadar jing so jing berlang ila ya penbet bagi ada di kontraktor ki bat mai bar fisu tu ke skim ke berim ke dor ke SOR berim bar jintrai ba mata ka piar ba lebak tu supnai ku play ki kontraktor play ke jing donong bagi tre la kasam dia cakap buat jama bat la pendap kita ke serok mata pom jasai barlo ya ke kadang mamulu bagi skim ke di serok long jingarap nam ta ke jongki dia ba ki serok ki ladap berarti nalala pada ru ban penyo yang ki artli ki surok di bala yo sanction ha ka dor ba arpror san phola ko we ke de ka surok ke mlech ti yang jong ko mira na ti ko main road ban par pada ke ban ban ba ya ke surok kinala jo ne ka dong block 25 bat 6 dikini ki artli ki bala yo sanction ki ban treno block ta ki ko ba arpror san phola te guys kam ki de ke persang jonga namta ka be ka biang jo ka snong kalong kejumantoy na speak pa parang susnong mapilyo ya pinyek nanti bapa baru mapilyo banya daganu kejengkit kejengba bapi ulon kam tak suksibun ya nanti speak kum kinong song snong